Za 3, 2, 1. Dobrodošli u Geniš TV Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Evo napekao sam malo božićnih kolača. Da malo imamo neki božićni duh i mi tu. Pa hajde da započnemo pismo Djedu Mrazu. Dragi Djeda Mraze. Za ovaj Božić želim jahtu, auto, po mogućnosti Ferrari, ako nije problem može Jaguar, curu, godišnju pretplatu za ja sam ti Playboy malo portal, zaspao i ne valjam sam. Nikinu smrt. Da, Bog Jakove, Bog, Da, pozdravi se Bog, prijatelja, Bog, pozdravi se, tako je. Bog. Ku? Gače. Pa ti si meni cijelu kuću ukrasio. Pa Vimja ti se potrudi, vi mi kaže. WC papir. I sam si sebe i meni si kapu Trenutku. a ja, bubice moja. Da, to nije za tebe. Ali zadnje, Ovo je za tebe. molim. Šta je ovo, rogovi? Da. I znam ko najveća budala. Ide ti uz kosu, zato šuti. Dobro. Hu? Bila. Jakobe, jel ti znaš da ti je Božić onako vrijeme darivanja? Jel ti znaš, prestani, jel ti znaš da ti je onako Božić vrijeme darivanja? Da. Vrijeme kad smo svi sretni, Aha, je. peku se kolači se darivaju prijateljima. Da, Pa ja samo jedan mali kolačić mogu. Aha, ne. Šta ste mu više školili? Pa ja sam Niko, ali zašto ne smijem jedan? To je za Djeda Mraza. Sve je to za Djeda Mraza. Sve je to za Djeda Pa Mraza. šta će njemu toliko? Pa čovjek je debel, malo mora hraniti toliko tijela. Dobro, kad imaš već kekse, di ti je mlijeko? Da, nismo pomuzli kravu jer ju nemamo, da smo zaklali za poslije Božić. A dobro, nema veze, dodat ćemo krava. Ti to uopće pišeš? Šta ti to? Pisma Djeda Mraza, daš pisma, malo neke svoje željičice. 20 stranica si ispisao za ono što misliš da što ti Djeda Božićeg dati. Pa, da. Ja ti nešto mogu reći, druže. Neš ti ništa odavde dobit. Kak znaš? Znaš kak ja to znam? Pa sad ovo, slušaj me, pravi način. Upoznao sam djeda. Joy to the world. Ne, nisi. Da jesam, ne stvarno jesam. Stvarno sam ga upoznao u drugoj sobi dok sam došao. Znači vidi, sve se zbilo otprilike ovako. Djeda Mraze! Djeda Mraze! A ispričam sad, ne pušim cigarete. Djeda Mraze, ja prije u vas nisam vjerovao, zašto ste ovdje? Pa evo vidiš da A dobro ne serite, a što si me dobio za Božić? Pa što bi želio? Pa ja bih htio barem 3 subscribera za Gamish TV Universe kanal. Pa ne može to tako. Dobit ćeš govno smašno i trebaš biti zadovoljan. Govno smašno, ali... Opet vam ga bar ovdje. Ne! Ali za... Dobro što će bar Jakub dobiti, što on bar? Jakob će dobiti! I šta ću dobit? A šta ćeš ti dobit? Ja da, to sam zaboravio šta ćeš ti dobit zapravo. Pa da. Pa možemo otići pitat. Pa, gdje je? Pa evo ga zato odim, kad ga tamo. Slobodno, odi mali, odi, tako je, odi. Poruš. Koji leva! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I zadnji. Ovo je sonaleva! The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Zdravo gospodine Djeda Mraze. Pa sada vidiš da ti je. Dobro ne serije, uglavnom.